ایوار باش بینریم پرس خوشحالین موهو جوان نیبو و جبوی پیشکش کرنا خلق کانیش برنامه ها بزلالی بینریم پرس خلق ویجاری برنامه بزلالی دید گل دکتور زور هجا دکتور جمال کوچر سرکفتی بو اندامتی پارلمان عراق آنها خود خلق ویجاری دهتا پیشکش کرن خلق ویجاری دل گریدای بیتن بسر بیت اینان حکومت نیا عراقی با ام دی بحث هندی کن که آیا بو چی پیکینان حکومت نیو عراقی گیرو بو خلقك حتی کنگی الهیویه بیتن که اف حکومت پیک بیتو لعن سیاسی لیک نزیک بن و هکر هاتو خوده کر ایشالا پیک بیتن دی اف حکومت یا چا بید دی سر چه بنما درست بیتن دی بحث هندی جی که این رول کردستانیان ام بیشین رول لعن کردی هز لعن کردی ات حکومت نیو عراقی دا ادویتن چابید فیت کرد خونیزی که کیش لعنی بکن یان جی کرد بس مین تلویری و تی فکریتن کاده چابید رول کرداد ویتن چه بیتن ادوی حکمتی دا هجماره که دیا بسیاری نوی کیوانا دید گل دکتوری هینه گفتگو کرن کرم آخو هکر هین بینر المبن دکتور تو گلب خیراتی سر جواب خود قدر بگیری دکتور ام دیش وی بسیاری دست بکین ام بیشین حکمت نیو عراقی و گیرو بوناوه آیا گیرو بوه یان ام بیشین تو وقتی خودا چید همه درسته بیتن هندک وقت هوید پشتی ام بیشین هل بجارتن و انجام هل بجارتن اب دیمایی کتن ویتن اف وقت هوید یان جی گیرو بوه حتی ویگاوه ویا با پیکات با بله زور سپاس ناوی خود مازن و دلوان سلامت خود لتا و همی بینارت هابن یا گیرو بونه یعنی هیچ تاپوی شکلی گیرو نبویا که هم بیجین گرفته که مازنا چه بوی چونکو اگر ده تا هل بجارتن کربن اکید کمیسیون یا محتاجی مواکی بو که حتی نتیجه اعلان کتن وی مواک حتی دان بو دیا پیشکش کرنا طعنا اوان طعنا دیفچونک بید ویتن اف يعني حتى نوكا حتى فيغاف كي يا جيروبوي بس نبي شكليه كوام بيجين جيروبونا كا جالكا دريجا نا يات تشارچوفا كي طبيعي دا اگر محكمات اتحادي نشيا 28 هاي فيجي برياري بداتن ويغاف كي ام دي بيجين درستي جيروبو چونكو معناوي محكمة اتحادية نشيتن برياري هكر محكمة نشيا برياري دات مال هي فيا لعبة سياسي والآن سياسي وحتى أوريكت كيفن أفروكار كفتن يابصانه هينينا چونكو أو دابش كرنا ويقف كي هاي فرق أشياء صالد برينوكا مقاعدة كابو وقاعدة همي كومت كرن قوتي حكومة توافقي ويقف كي هندلان سياسيتين يتبشتتا ما حكومة زورين سياسي دويتن يعني أغلبية سياسي وقت تافه بيتن معناه قاعدة نماية تدي شوا أي بنيات أكيل سر قاعدة كي ني أفاكي اتوقت كيداكو نياب صنايات وقاعدة بجهوري يعني شبرهنده أمد شين بيجين الفيريك وهزلان سياسي بيتن ادفي جاري دانا بيجين في خولانيا حكمة دهاتي دا هندت هاری کار نینن بو پیکینانا حکمتی وکی کویا برینوکه اما بيجين لعبه هاتيا جهورين سراوي لعبه جبروي لعبه يعني جمهولتي لعبه هاتيا جهورين وكي لعبات يا جهورين كشهوى هاتيا جهورين كاركتريتويت هاتينا جهورين بينغافيت يا ايكي دوي سيت هاتينا جهورين افي وليكري افا ام بینین که گلکی هایی بیشتر في حکمت گلک بزحمت بیگ بیتن اگر بیگ بیتن جی گلک بزحمت خسر بیت خوب گریتن دمینیتن يعني کادر چجوری کتلات دی حکمتی بیکینن چونکو اگر او بیتا صدرید بجید حکومت زورین سیاسی معنوی دیتا اپوزیسیون کب قوت هبید نه اجتیاجار دی نف اپوزیسیون اگر حکومت توافقی بیتن وقف که معنوی تا چگوران کاری نکرن ام یتناوی نوان هر دو بجار داده باش هکر وکی وی بیتن اوکو مقتضى صدر بیجیتن دی چند برجواندی خلق که دا بیت هکر اپوزیسیون کاب هیس هبید چنکو دائما هکر اپوزیسیون کاب هیس هبید و کار خوب درستاهی بکد بیت حق و مستحقات خلقی جی
پتر بکەونە بەردەست بوو چونکە ئۆپۆزیسیۆنت بێژیتە لاێنن ئەم بێژین دە سەڵات یانیان بێژین لاێنن زۆرینەک و ئەvە خەلەتە بێتن vê ڕاستکەنەوە جاري اوبوزيسيون حطانو كال هرم جيل بغدادي يا بتشيك بويا يا لاواز بويا يا ببشت بويا يا يعني اف مقاومات آخر اوپوزیسیون مودی چوا یا پشت بیتن نه بله ما اگر هر پشت بوده بیا پشت بید غیر دیپو پشت بیتن اوین کو پلایک مشكله مازن اوپوزيسيون في حالتي دي اوبوزيسيون وكيد في قضيه كردستان اللي عندي شنو از گرگ جراوی نمونتینم از بیجم اگر دمرو فرخک وبن و ایک شلوال هبیت پیاکی وی مرویت دا پیاکی دیجیب کنات دا شنیکا دخینه کلی گردن شنیکا شبکه کی بینن سروی گردن شنیکا شیتکه کی بینید هر دوکا و آلینی شنیکا خمساله کی بکه بر هر دوکا شنیکا تدویتن تو بیجی ولا اوه آزاده بلا بچید بیتا اپوزیسیون آخر کی وچ سلطه العراقي وهرمي تشكري يتهاتين نهقات حتى دهقات النهقات العراقي موچا خورو فرمان بريد دانا شازدقات الهرمي دانا شازدقات يعني الرجاء فرمان برا الهمي دنياي بلا الهمي دنياي شوايا صد مروف تمحتاجي ايكينا خدمات وابكت وك فرمان به هزار مروف تمحتاجي ايكينا وك باراستنا وابكت وك بيشمرجه يان جندي امنيات امنيات افا بيفرت عالمينا دوار الهرمي ام بيجينا 5 مليون ونيفي 5 مليون ونيفا معناها ام محتاجي فيد ما 5000 عن 550,000 يعني جمهورها كاو صعب بله يعني 5000 موظف مثلا دولتك اشتي كندا 38 مليون مروفن 207,000 فرمان بريت هين ايش لا كيفيت هاتي مليونكو فيغاف كيد بوينا بشتي كان شاك سازيا مليونكو 250 فيري 3 مليون تشتكل عراقي اول ان سياسيه فيت سلطه بريبان شلا دي فيت هاتين هزه تمني مثلا فيد ما 5000 هزه تمني هبن ها 5000 وقت بيشمرجه وهرمي خري بس تهرى امزون جاري چندن بس هكر او بناويت او بيجن مثلا 234,000 107,000 ان او ناويت دنگدان 100 تشتكيم ترن افاجي يعني ايش لا دي باش نيكاي هاتيه وفرمان بري تعين بوي تشلفيري تشل عراقي همي او تسكيه تعين بوي لوا لنگه گیت شالوالی دا دخینه کالی گیره دا شیت که دور گیره دا چاکیتی گفت که یا چاکیتی جهاتی چند ریسپی و ماقی و کوچ کو دیوان و اوی خراجی هر یکی کاتو شستا بینه تو پنجی مروا بینه ولی کری اپوزیسیون رول خو نابینتن اوی گفت که العراقی کی تبیتا اپوزیسیون مشكلة هذا وقت قلتي نساخة كبيرة طواري خاصة صوتني دكتوري سحكري بين صوتني اجيتين بس هستي كيتو خرط بالخينا قلت افا تشل فيها هاتي اقواز بنيه صوتي وبو هستي كيتو بالخينا قلنا ما بلوك الطمر عندي دوار العراق كي بيتا اوبوزيسيون مقتضى صدر هكر او دي بيتي وحكومات جي داستي ويدا بيت في حاله دي حاله بيت اگر ان دي مقتضى صدر بيت انجي دي ميليشيات من اگر حكومتها بنك فروان نبيت يا توافقي اگر زورينا سياسي بسيارته بله اگر صدري حكمت بيت ميليشيات دي تنزيكي 120 جورة ميليشيات هين حفتي وتشتك بس رسمينا يتنا بمبري حشد الشعبي والقال اف دي جي هين ورا اف ميليشياتا دي تشوا بنا اوبوزيسيون دي وكيو بناوي او صوتي بلوكا طمران دي اگر شخو صدري ببيتا اوبوزيسيون هر حكمات هر برلمان دي تشول بيتن مجلس وزراء دي تشول بيت منطقه خضراء دي بيتا مدينه صدر همي خطبه دي خرفبونه يعني لو اوبوزيسيون اگر هبي تنجي دي تنامن دي هلاواز بيتن وقف كين هذا بنقطه هيك النقطه دوي او ملف ان او شعارات مقتضى صدري راكرين قالك تقرص السر هنداكا برمونه قوتي دسيكرت خو شناف خو درب خو نافتو ابدنا ما باشي ورنات ناف سلطه ده مثلا يقولي دي ملف جندليه ملف
كتنا ميسل هاتنا داعش تذكرت قالوا بخوجينين او بله بغافينو بوبداتا كي بحالتي او داتا كي بله او ماني مشكله الشرق الاوسط راكرنا شعارا قالك ابصانه هي جيبا جيكرنا بس جيبا جيكرنينا لو افيدي هم يجي ترسن معناه ايش معناه سيناريو وقف ما سيناريو كي هي دو كتلة شيعينا دو كتلة سنينا دو العن سياسية كردينا يدوي نسي تا هي دو شيعنا صدرينا وإطار تنسيقي يكش سيب جارداي البرسنجمة ياند صدري حكمة تشيكت افيدي دي بنا اوبوزيسيون يان افيدي دي تشيكن صدري دي بيتا اوبوزيسيون يانجي افا إطار تنسيقي دي انشقاقات كابنه دي جيك فبن بونو منه كشتي مالكي از باورنا كم خوبلتت ناف هندكا دا كو نچيتت ناف سلطه دا چونكو ملف جندليه بارابتر وقت هات يكر كتنا ميسل وقت هات يكرن هاتنا داعش و اوديت ك وقت ويدا هم تشتت وقت هات نكرن اذا افا حتى بيتا باراستن فيتن سلطه دا بيت راست لوا نديره وقف كي محاولات كاتن قال كو او حكمة بيك بينت اجرنا ديتنا من اجر صدري قبيل كتن او دشناف يدي در كفي ديتا ويري زور كرن افا وك كرد وك شيعة ما هي وك سنة ما دو تحالفتها تحالف حلبوسية هاي تحالفات بجنيها تقدم بله وخميس خنجري هاي عزم افهرتو تحالفها شلاي كيف نزيك يقبون چونكو تركيا هر دوكيه جابا فري كريل جري نشتي يقوتيه فتين اكبن شلاي ديفا درفه امريج درفه و اودي شلاي كي ديفا نت نزيكيه كان يعني ناكو كي نافاداين وكي زواجك يا اكراهي بتاع داي غصب غصب يد اودي كرين حلبوسي ادفيتم بيتم مظنه سنه يخبر هفكري هر قصرات شكري وهر جمارة زورا كرسيكا اينا ايوها يخو حاضر كري بيتا زعيم السنة زعيم السنة دي ايكش دو تشتن يان دي اعلان كان وق زعيم وفي جاري چناوي توصانا بينا او دي سروك برلمانا كي دانيت او دي وزيرا دانيت هميدي او بيتا مرجع بزفرنا نكوي وكي القلق عرضة هاي يانجي او خود بيتا سروكي برلماني ودي زعامة الرئاسة سروكاتيا برلمانيش داور جريد بسيار الفيري افايا اگر اوي 38 كرسي هبن وبو زعيم جي ويقف كي خميس خنجر في فيت نفتن اوتوماتيكي ديتا بن باريوي وقت ديتا بن باريوي دي ضعیف بید بو چونکو کرسی که بو کسی دوی یا شلای کی و هاتا بن پری شلای دیجی و کرسی که توی کم ترن وقتی حلبوسی سلطه ورد گرید اوید خدا الگلوی جیج بلی دنگت وی چونکو امزانی اوی 14 دنگت هین او هندکی دید گهشتینه 16 که دید گهشتینه او اوید گهشتینه وان 4 بر بجیرت هین و سروک پارلمانی یه تقدم بس حلبوسی بتنیه هی وقتی اف هر چاره صحبت تکرین کی دیوید سروی پارلمان من اوجه گرد خمیس خنجر من اوجه گرد وقف کی اف سید احتمال دجی و بند جدی ساچنه قال حلبوسی لو صراع کی هاي نيابدي مال ناف مالا كرديجي امبرينو ك يعني وقت شوين انفاضاتام على الاقل بو وقت محمد توفيق علاويان بيك فتشوبي بس بشتي هنجي پارتی بخوچو یکیتی بخوچو اپوزیسیون یا جک جداو یا پرتو بالاف او جهرك بخوچو نه او نچون چونکو جماره کا کیم بون او ثقل و وزن و دي تعامل قالنا تكرن يا فيكاف كي جاري حطانو ك امد پرتو بالافي كرد این رولی کردان بیشین دکتور ادوی صراعات و جنابته گویی حقیقت گلکا پرتو بالاوه و گلکا هستیارشی ویتن رولی کردا چه بیتن بوه که کو پیگه کردی و سایه لواس نبید شاندک هر شاندک وره شاندک هر یعنی عمل ویچی رو که خلاص ببین ویت کرد چه بکن که حتی وی جاری ادوا 4 سال دهاتی داخته خودی هست که سروی ملتی دابین ویت کرد و 4 سال چوا خوب برهف کن حکمت نیو عراقی دا
جاري اگر ام بري في بسياري برسوا في بسياري بدين بسيارة كادية هاي بكين ام بيجي نف 4 سالات بيت بو عراقي وبو في دفري دي تشوابن شلنكي في ايران دي جهيتا اوان نووي يانجي دي احتمال ضربة كي لبدن كو نهيل النووي تمام كي شلايدي و او تركيا دي چيتا داخلي 23 بي 2023 او اتفاقية 100 سالي دي خلاص بيتن تمام وقتی دا اتفاقیه که لگل عراقی کری بابت شنگاره اتفاقیه که دیه هایی که وکرنا خط استراتیجی شفا و حتی ترکیا که یه آوه و یه غازه و یه او اوجی یعنی لگل نفخویا خویا عراقی و یه هرمه هر دو کشو هواکی نیه پیدا بوی حکوان حزبا و وان حکمتا دوین دی خود تیگینن دوين دي بتعداي إنها تجهشتن أفيا خلككي يدي تحملها هندا دزية وهندا جندلية وهندا تبصرية وهندا أفي نماية خلكي نماية أف زوقان نماية أف أجواء نماينة يان دي خوغورن خلقال جنجينن يان جيادية كو هصاناتش تسري لو العراقي طبعا أفا زور تراهي و افا جارت هالبجارتنا دا باشترين نامه بو يعني داي وخلكي نظاني دي وصايت هيك بديتنا من دا نامه كقرستردن لو عراق نامين تف عراق فيغافكي يعني سر فيكو فيجي فيجي دي خرابتر لي نا بديتنا من دي باشتر لي بو چونكو افيد كافل كري خلكي جتيروي أفيد عراق جشتي وكردستان وكافل كري خلك يجاشتي حدكي يدبشتيان تو دي خراسكي يا ناس حتى تبي تسر مسار الراست ديتنا من تصحيح بينها في دو صالت دل دسبيكا يعني فيقف كيلان السياسي همية جهشتينا وقناعته تو بحسي مبكي يقرتوك جهشتي وقناعته أجر خونا جوريد الديف ويا خلك بيجيت يقرتو نامين لا نديجي هم يوصل خلق يتجهشتي وعي ابو تشوي خلق يجهشتي حدا كيف جاي طاغفيتن خلق يجهشتي حدا كيف جاي بريار الدات يهر الان السياسيه دنجه خونه الان خوي سياسي يسز هذا الفي كردستاني الفي عراقي هر الان الشيعي ايك يشتي عصايبه على الحق ايك كرسيها بول 2014 بول 2000 ال 2010 بول 2014 ها ال 2014 بو عفوا ال 2014 بو 2018 ايك كرسي هبو ال 2018 بنافي حشد الشعبي بنافيش كده سر كفتنا سر داعش وبنافي تشكي واودي تزويره كمازن كر بنا 15 كرسي ليكي بنا 15 هر بيقف كي صحكي بنا تشي جارك دي هات يا سر اصلي خوي بريفه ها ايك اشتي عمار حكيمي 16 كرسي هبون هر بيقف كي بنا 2 كرسي ايكي اشتي عبادي چل كرسي الدورمان دوريون هر بيقف كيد بينا 2 كرسي يعني ايكي اشتي هذه العامري واو تحالف الفتح چلو 8 كرسي هبون هر بيقف كيد بينا 14 كرسي خلقي جاوتوي وبن طبعا فهمي امكانات دستيفاندا قرار دستيفاندا تشيك دستيفاندا باري دستيفاندا همي تشي دستيدا بس خلقي برقرار خود زور كرك دكتور ام دهينا بس بسيار اخو فيتن لانين كردي چاو اخو برهف كان بو قوناغ نيان چاو سر دريد قال في قوناغ بكن تمام ما نوكا او اريش تبحث كرين هم مثال شاندق بيتم مفاوضات بجيب كاين محافظه كركي كي بشي كردان او ايكي عرب بيتنو برنتا خارسان فلان بوست ما والله ايكي ما هاتا لادان ايكي عرب دانا شينيان ايكي سنه شيعة دانا شيني افا وقت امد چين مفاوضات كاين شريد كاين سراسر كوماري كا كيش فلان سياسي بيتن چین شرید که این سرا وزیرا که کش وزارت دبومه بیتن ده چند وزیرات دیمن وکلانه که سیاسی در انجام هیده بیته اوه در انجام هیده بیته اوه با علاج و هفه چاره سریع باتد بیش کرد فیتن چبتنه بچیته مفاوضاتا وک پارتی جدا ایکتی جدا گروپ اپوزیسیون جدا یان جی پیک و بچن
یان جی پیک و بچن اکید اگه پیک و بچن همه لانه سیاسی پیک و بچن دی پیستر بند دی جوانتر بند دی پتر حساب باید تکرن بس هر لانه هر شکل کی بیتن ویتن ام و جاره پنگاوا ایکی اما یا درست بیتن پنگاوا ایکی یا درست چوایه نابیتن ام بچین بجینه دی چه دنمه نا چه بیت اوی اوروکات چیل گل اپوزیسیونه ویت اتفاق گل اپوزیسیونه اب که براز دیم دست حکمت دست دا بس من هنده تشتت هاین يتمنن في تو بشتفانيان بكي وقت يه سلطه تيتن چيتن دي حكمت الجال بكينيت فيد بشتي اسنايم الجالتا الا تبو من فان تشتا افيت منن از بفاتم افتشتا چنه يا ايكي بجا هريمي مو چه فرمان بري اما بينا پسند كرن هر الدست بيكي قابل النقاشين هر شش حيوان هر ناني خلقي از فيد بجمي كاور حيوانات تو یا حلوسی تو موچت انبار تو مناقشه سرد کرد اکتب بیجیتن دی موچه انبار دی آنترنا دی یا یه شیعه موچه واسط و عماره و بصره بس اواجي او قليا هيكو اويت واسط وعماره وانبار باري وانو تيتا وخزينه دولتي تيتا دامشتن تمام او قليا الفيري هيكو باري فيري ديار نينا بو نازفري او وقتی از بجمه اوانه تشتت من برانبری و اوج دبشته برا اوانه تشتت من از بحثی چاره سریا کشا خود که وک حولاتی کشی توی چاره سر نابن وک قواره یه هرمه کشی توی چاره سر نابن وک عرض دیموغرافیا کردستانه الماده 140 کشی توی چاره سر نابن الا وی رنگ یا ایکم بجنه دبوجه ده لایک درست نابي كفيت بر مفاوضات ابدا ناي مفاوضات بتجيب كميه موشي بكميه خانه نشيني بكم زندان سياسي وانفال فلان هاودي ابي ايك قلت خلكي هذا يا ايك يا دوي صالا ايك دا فيتن احساب تكرن دا اسمات دي صدوش صافيك هوا بنغاوا ايك هاويتي هوا بنش باريس قال عراقيت هالبجارتين هوا تجربه لكري دهوك ايك شوان بويا بونمونه ورا صالا ايكي دا تو ديفيكي تا اس ماده صدو چل يك لكن اويا دوي ياسيه هندي بوستكي من بويا وحصا من بويا ما ماده كي هي الدستوري داد بجيتن بوست دين توزيع كرم بالتوازن ناف بين مكونات دا كردي سني شيعي هندي ايكي منه خرد دائما وتشش هيفت اول داش بكينانا حكومتي فيتن بوستت من صافي يقدر بيسيدام تريد بيجام شري بوستانا كي لا بدو جوريت بوستايت هاي من بوستا كي هاي از بتشم شري بكام سرا وزيري اي كاتبي تان بارتي بي تان غوران بي اي قرطوبي من يهاي نا مستحق كردكي ما فيغاف كي 400 بوستت هاي 400 مدير ومدير عام ووكيل وزير ورئيس هيئه وافا هو تناف هيزت امني دا فيت مهبن 400 پست بارا همین پیکاته کرده یه کرده یه خاریه دسته که دانه وگفت که وانیت بخو پر کریم شلاوازیا کرده پرتو بالاویا کرده شلاوازیا کرده ريفراندوم هندك شوان اف صراعات يت مصالح حزبيه ولا يكري كو ان او وقتك ما تلت بغداد قطعا على اساس دچين سربخوبين وجاهدي هدي ما تلت قطعا ما تقولي مشول بغداد نامينيتن فيغوف كي نعم كلن يتسفرنا بغداد افي ولا يكري افا نقطه سيبت نقطه شاري فيتاس بجمه دا ديموغرافيا جهوري سنجي في هاري ما بكاد في نقطه دا امان او دي بكين نو كا يا حشد شعبي شو لو يتشيا هاتي بو يا هي نيل ميسل چند شيعة الميسل هنا يا حشد شعبي شو لو يتشيا عصايب اهل الحق خلك عماره او هاتي جندت كردا قرتين الكركيكي الخانقين قرتي خلك خانقين للخانقين بيت خلك ميسل لحد من الميسل كان ام او سنة قالك جوان تشتادا ام تشين اتفاقي بكين هردو ببينا اك دنك برانبر افادي اگر كرد في نكتن
دي چینه هر وی خالا صفره جاركا دي شري سركا كي دي بيتا سرو كومار كي دي بيتا وزير فلاني دي چدنا من دكتور بس افاكو جنابيت بيجي شلوفي ده صابو من ديار بوكو كرد نلويجي سر كفتي بونا نلوي نل دوا بوستاجي سر كفتي بونا نل دوا مافيت الرواية خلقيجي سر كفتي بونا باش افا چبوا دكتور با حتى فيغا كردا چكريا هيزيد كردي چكريا لاني كردي چكريا البغدا هكا بوست جي 400 بوستت كردا بن هميش دست چوبن و سر حالا را حتى فيغا اميد كينا قيري بوجا موجي خلقي كردستاني جي تيچو باش با ام چه مفادار بوينه تني هندك لان سياسي وهندك كسد نوفال لان سياسي ده عود مفادار بوينه وخبينا خدانت ثروات وسامان يعني كومبانيا ومليار او الا وكيدي ملت كرد ان كرد بيجي كردي فيغافكي ام لاواسترين اش 2003 وك عمل بغداد بحسي قال بغداد كم بله وقت عمل بغداد 2003 ام بون خدام بريار خدام بريار الويري ي بالانس تجوري كردون بس فيقف كيف نما فيقف كيف سنة بقوتي هاتي وسنة برينوكا بس سي شل محور بون فيقف كيف همية دمرو ودا كومبون او دمرو جي يد الجالك الرينشتنو تفاهمه كباش وكرد سنة فيقف كيف لا بقوته سنة فيقف كيف بقوتي تاتين ما شيعة هي شيعة راستا فيقف كيف برتبالافا بس شيعة هي نية عراقي دسيدة شيعة شكي عراق خرد دسيدة شيعة ديموغرافيا سنية ودس بيكو دي مهيكو جوا مرجعية هاي وان مرجعية هاي ودولتك هاي بشتاوات قريتن ما أفخرنينا أم محتاجين دفي حكمة نيدا بينغافا درس باوشين دا يا دي فيداتيت هدي السر آواب بيت اگر ما أفج خلط هاوت لانك السياسي شو اتفاقي كر لانه دي بشجو هاوتن لانك شو دلانجي هشتنا ايك او صفقه كا يا هندك بوستا بازرگانی گلی ويقف كي ام دي 4 سال ديجي بس افهر 4 ساله هشتيفا 4 سال 4 برينو كه نابن چونكو امد بجين گورانكاريت مازن ددوان 4 ساله دا اتكر افدمي ماي از دي بحثي في خالكم كو مشتمرة كمازن السرچيل بيتن شلاي ام بيجين همي هيزو لانين سياسي چيت كردي بند يان جين ام بيجين عراقي بنگشتي او جي بوست سرو كوماريا دكتور جنابتا برينو كجي اندام برلماني بيعني تا كسين جداي ديتين كو اف بوستا بريفه بري جنابتا چاوت بينيت دكتور برهم احمد صالح چند افروكي انا بيجين بو في سردمي گرنگب مين تلجه خو يان جي مدويتن تبو من قالها واضحي بيجي نخير چبو كردانا كريه گرنگ او نمينيت يان چبو عراقي بگشتينا كريه فلان اكيدي بيتن جاري ام بيجين خالا ايكي نوكا دنگو ايكي هاي كو حلبوسي چونكو دويت بيتا زعيم و حزكا هاي كو ناوكي مازن هبيتن ستيركا خويال سرو كوماري جي گرتي درست برينو كا برسمي داخواست كر بو چي دي سرو برلمان بو سننا بيتن بو سرو كومار بو سننا نابيتن اول نقطة ايكي معنى چه؟ معنى نقطة ايكي ويت كرد شريب كان اف فوستا بوام بمينيت تمام اول نقطة ايكي او گرنگا ماش بغداد سرو كومار بو كردي اينا ام دي مسو گرك اول نقطة ايكي تمام نقطة دوی دي این بو کی بید ها بو کی بید جاره برینو که رکفتنه که بویا پوستت سروکاتیت هرمه توزیع دا برانبر سرو کماری لو رهنه بو تمام اگر هندک لان سیاسی افرو که بیجن که ما رکفتن نمایا دیتن آمن وید مراجعات هرمش دا بتکر گرنگا چونکو هر دو تشتی بگ و گری داینه یان امویت ولی بکن وکی بری بریوه بچینه وکی بری بریوه بچین یان جی ویتن ویریجی دستی وردانه دست بکن و بیجین اف اتفاقیه خلاص هل بجارتنت خود ماوی گوهرین دکین الگلیت عراقی یت هرمی و یت عراقی دت اک وقت دکینو و که زورینه برن کچاب چه اتفاقیه نیته دکرن اوه یاد دوی یاس نقطه سیه تبحثی دکتور برهم بکر
اس دوی بجم یا من وجدانم به مرتاح من الدكتور برهم ديتي دكتور برهم دوی خوله داشیا ما کرده همیه لکم کتن و هم اپوزیسیون بون و هم گروپ هیوا بون و هم گروپ برینگی گروپ 15 بون بس صراحة ما تشجارة هس نكرية كو دكتور برهم ايكاتية ابتني اني ايكاتي وبارتيا كو حزبيت سلطة لا انا كي داس نشان يا سلطينا يا سلطية يا هرمي و دجي اوبوزيسيون نخر احتمالا حتى بيستو دجارة يا البيرا من كو الجالمري نشتي وهمي بابتا اول نقطة ایک نقطة دویه دکتر برهم درگاهی بو می وکری بویه کو وقت مدویتن ام بچینه دف آن داخاز که این نکو وقت ویدویت شنی پیشوازی آن وقت شان دیگ بید اول نقطة دویه نقطة سیه دکتر برهم بو می هاری کار بویه چه ام اپوزیسیون بین چه ام کرد الویره بگوه چه اندامه که یعنی تاک بو می هاری کار بویه بونمونه ما اوبوزيسيوني فيال قال كاظمي برين نخاري ايبو ما عادي درس كري ما اوبوزيسيوني فيا وزير بازرگاني بيتنو او باري جانمي بداتن اوي القال مري نشتي بوشتينجي بوما وزير اينايو او سوزاجي ورغرتي فعلا او نيفا باري ايكي جانمي او قالك شولتو صا افا يادوي ياسيه كا رولا كمازن العراقي ناكو او مروفيت بو سروك وزيراتيه يت ايناين جماعات الحشد الشعبي كو هرواب بخوتينان چه اسعد العيداني بي چه فلاح سوداني بي چه افت ايناين همي محمد شياع السوداني بي عفوا افا همي جروبات يتشاكدار تينان وهكار سروك وزيرك محبا نهشتي كاظمي ايكي ابدي يعني دوازع عراقي بقاف كي دامل كيش قيناغي بين ها دال كيش قيناغي بين لو برهمي رول العراقي شينا لو بديتنا من يعني درفتا كادي بدينا احتمالا او تجربه ويهي او رول ويهي او بيجين او علاقات تويتشي كيرين لويري افا همي امت محتاج نابين كو صالة كادي حتى فان دي بيشني الالف داس بيبكات الالف داس بيبكات او شوطه كي باش بري بس دمينيتن ايكي ملاحظات السرهنه وان ملاحظاتا بري هنجل قال برينا خارج دكتور برهم كانت جرينج اف ملاحظاتا يعني لانت كردي وقتي كي فرد كناوري نا يعني بدنگاجي بتشيتن ايكي دكتور برهم بدنگت اندام برلمانيش ببيتا سرو كومار لي هندك لاني دي افروكالي دلگران بن يعني بيشين نباشيل السوشيال ميديا هر جهه كدي بحسي بيت اگرم بوشي افروكا هني ايك نوبن توي بوست اگر عمل خدمات تجاريين ام فيد كان هر پوستکی نه بس فيه بحثی منو که بگفت که دی کرد کبید بونمونه پارتی مجارا دی پارتی بو بری هنگی گوران بو دی هل بجیرین بو جیگیر سروک پارلمانی دی وزیر کی هل بجیرین بو وزیر دارایان وزیر خارجی اصلا برین گیم گل برین خاره برای برس تو یه فلان لا یعنی ما تخلا بوریدا ما فلان ملاحظات سرتها بون اما مستعدين بوتا دوباره بكن هينشين افي بيجنا دكتور برهميجي هكر هاتو ام بيجين جاركادي اف بوستا ورغرتا و درگاهي بيفكري هيندشين وصا بيجني خالتي اللوازي افبون وخالتي باشي افبون بتر كار بكي زوره طبيعيه الدف مبخوك جمال اگر از صادق بم اتحاجه كرنا خدا بو دكتور برهمي بو هر کسی که دكتور فؤاد بونمونه از فيتم فيبچن في بيجمه و پشتینگی اگر از یه صادق جی نبم از دجمنی ما بونمونه لا نگه سیاسیه هی قبیل نکد ببیت سر کمان بو من هندک ملاحظات یک دو سه چهار هم بیش نکای که من ورا وان چهار ملاحظات خو هر بیجی گوتی انا شیم بوتا بکم ویگاف که دجاتیایی بکن صور کرن بس اگر دیکت تبونا هيدي دائما من هيك نما بس من بيتن ازفي بسياري تابكم حقت افا بو برشونديا گشتيجي همي جهر وصاب بس افا تايبت جنابي تشيتن بيجي تخلكي هريما كردستاني موچه هوا يعني بيجين او پارل بغداد هاد
دی بردوام بید یانجی او پارالویری و خلاص بید وی هندک اتفاقات دیه بحثی 200 ملیاره؟ بله بله یا 200 ملیاره از وید بیجم از بیجم ام نابیجن خلکی دیتا برین و ام وید نهیلیم بغداجی ببرید بس هک بگوی دنگوی هندی اکوناهید یعنی ام نزان اینجاره چه اتفاقی کریه صراحة ام لجنا دارایی بون ما بودجه دا تشتاق نوی حسابو اگر او بریوه چوبا نت هات برین حتی بودجه دیت هات حتی بودجه دیت هات کنگی هات باس 2022 هات بانه هات و حتی بودجه دیت هات نت هات برین بس چونکو او نبوه و اتفاق کادی هم نزاین نو رکاوی چیه؟ اتفاق که سیاسی او خراب کر او کو جناب هوا بله او اتفاق سیاسی هم نزاینیم بو وان هشت هیوا بو پشت هیوا چاریا کری بو سالا کا مالیه کو 12 هیوایا یانجی حتی بو جابته ام نزانین بس کیش وان بیتن ام وید بیجی ام وید بیجین ام بیجین حکمت هریمه ویتن بیشتر بغدا هندک کارت هین دخبتین نینه دبو چه پاره دامن بو مچه فرمان برا مچه فرمان برا گریدای پاتنا بودجه و انسالکان نیا مالی آنه نخیر مال 2004 دیل 2020 هر دو کام بودجه نبو هر دو کام مچه فرمان برا ناتیا برین توی دامن بو مچه فرمان برا اواتا دایا من اشگای گوه چونکو من 2021 فرمانبر یتهین جدول جیم دا ویتن تا بجاوی دا با من تنه دایا من توی وقف که 200 میلیارد بتند دایا من لوا ویتن تو بردوام بدایا من دکتر جمال کوچر اندام خولیم برین پارلمان عراقی و اندام خولا دهات جیب آنه یا خود پارلمان عراقی زور سپاس بوده کتو میوان بوی گلمت افدلی و دامه گل جنابی ترین زور سپاس بینه رو گهدارین برایس زور سپاس بواجی که هم بینه رو گهدارین مبون الخلقين بيت أنا هي خدي مجوانا هي في عمل دم بمينيت خوش